kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga indurel panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mulaeng makaabroad usarin na sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na luana't pagarimayan kapamilya na inakanawan ngem nagpanuray kenkwana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tapno laeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapaagda natumpal amin sakripisyo isumpat arapaagda manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa kanaan na isu at akay nga anak ipatingyot sakripisyo da naganak kada kayo